line up na mi egbe mi adesi antonto ha le moji pe mi eyata mato afford to miss the show egbo eyata fisa fi kenela mana na nye be el nye egbe nkeke kata de sa akleda kaba ni binao na de chikaba na he kaba mi kata mi apetona no mi awon la vi Kemana na nyebe amado wekpede nya unti be wona le fiato jaje gato abe sponsors we ne amegbanto wenye thanks to you computer clinic infertility
prostate, diabetes, stroke, gonorrhea, asthma, typhoid, stomach ulcer, white, candidiasis, insomnia, sickle cells, severe headache, hepatitis B, C, and A, pletokata, obey you one. Melek block pede kobe mia for me you care for the one at yo be chance to you computer clinic in coma. I may you in a fama yo con macona tepema ela be okwebe nene ya fama bokwa akpo higher e tao be akpedada afima nene ya manye be na grona doctor be eta e clopleto kwe for wakwa tikena wolo ado cleple machines computer do la fama wakwe ado po won tonto wakpo be enu magblom ele anya tepenya eta ele fudena wa alo domi level no katutu le no ma have ye wakwe computer alo machine akwe ye wa na watike kenyo de domaunti eya tanene ifuma matunwagbo akafa konyi be enuka edolele akaleo eya tako chonko na obe thanks to you computer clinic maglona be domeve alive clove ameyo diabetes lefudena gonorrhea lefudena asthma lefudena typhoid fever lefudena walo domeve atradi toya nukae white nyonu white ode po lefudena wa alomadoma doya alo oasi aku titri afo aku titri amichichi ovevieto sickle cells akafra ameyo doma le miautia mana na nyebe atike o la fuma nenedo thanks to you computer clinic alo etave atradi toma hepatitis B pletoyo le fudena wa jagbagba na do thanks to you computer clinic fika na akpole where are they located? They are located at Quino near Suhum on Asamankese Road. Quino near Suhum on Asamankese Road. Nene be ya thanks to you computer clinic afi yo la ya glomele tefado yo be Quino ele Suhum moji nene ina Asamankese ke no by keji na yo doctor le be watawa na direction you ya 0545 252 880. Meraku seda thanks to you computer clinic topen no beso yo mele 0545 252 880. Allo atwakayo the second number 020 596 1109. Let me repeat again 020 596 1109. Thanks to you computer clinic ole Quino near Suhum Asamankese moji no bitodolao yo kefede wonata ye nelemi anko senfian ya mayi maka na nanya amebubu eke ka akpede mia otifian ya Agbenyega Herbal Center Togbe Dahome Echo Agbenyega Herbal Center Fika na koyo le yo onya me yo le nungwa le miagbola fiko ene ko bube ina nungwa adide nungwa coastal rana driver be adide nungwa coastal nene dide coastal junction afuma kona to eye na yo Togbe megbona mana epe no ba ka kese do yo wonada Agbenyega Herbal Center yo wonye Togbe agbe Dahome Echo Beni Vado Ghana le do wom alegbegbe gbogbo plan wutila me do ebe spiritual problem de sia there anything concerning spiritual ebe ye wone gbogbo me do nene pobe do ekelele o manye wutila me to de koji kaka de te edola kale kwa eke ma me kachiju Agbenyega Herbal Center Togbe Dahome ela foma na obe yakpede wunti o be yo na consultation in any kinds of spiritual matters so Abamagrona best spiritual marriage ele fudenawa amado wa kafra gbogbodo cho ya tanu ade kemenyo na ole hike ya mo novi next spiritual marriage you know bele fudenaya eke Agbenyega Herbal Center infertility if you maji pe kuhio nchukle nyon kata gbojogbojo le nchume pleto kata nedota afuma diabetes afuma wonele ame yo view the co sneezing wano enyinyo ppp anonyin obe ko le tagbona over igbo henia nyato minya henia ne henia le uti onchuo ekemana do tafima liver pe dolele okata nku dolele de siade kaka to ache de siade poku high blood pressure le for the now o you pe de ko BP low sperm count enlargement of whatever tiredness fatigue magblona obe Agbenyega Herbal Center wo doma alegbegbe If you imagine into clanyon malaria fever, typhoid fever, into person, a low bojo, into your impotence for the premature ejaculation, stroke,
bagbado rheumatism koko atraditoma hediafuna amado alegbegbe amaglona be o wona la fima fibroid alogonoyo alo menstrual pain o wodo katame especially the spiritual one le agbenyeyo about center nakpo. They are located at Nungwa Coastal. Take a car from wherever you are and tell the driver our light at Coastal. Stop there, call this number and talk to Togbe. Togbe Peno Banye 0591 826 800 0591 826 800. Togbe Dahome pen number Agbenyiga Herbal Center per contact number Yomele 0591 826 800 0591 826 800 no be todo lao okpede wona be wona jefia to ajegato todo la vava o akpena obe eleto aji lemia ko senfia yin ya ga aton minute bla eton ele top radio 103.1 FM papa la oji authentic mama oyona nam no be todo lao Wana jego mecho gaton vase ganyi afisa la relax na segbe for now. We are talking about tradition, our culture, our heritage. No counting le no pocho mi ape deko no pe nyenye abegana to come view vevieto vevio alo veto aleke mi wana nucha leke mi atogyo mi no ona nucha aleke ofa udodo ne ofe jeje meno ina tefade wanyabo o amea evetoy alo amea afiocho nyafe nko yo miezana ne mi yo ko nya be necho afia alo mecho afio nyafe nududu yo mi duna mi kalo dua alo fifie mi change ba le nububudo du edolele pleku heaven am yadokua aleke ohia be those days Devi aboamechichi leven gbati adomi boame amese me hanya kake numo katava le changing togbe le mi adomegbe nya lekpo akpobe nu kagbo le chobe numa okatan le vava aha aleke mi akawo agbogbo ayi mi afe blema fe wona mao be mi ngoyi inava le amonu tome alo Ghana de come. We are talking about culture mi adeko no penyenye eya untimi le no photo Fienya akpagmanto eye mi aijia magblona mi be amekpekpe to he ha no mi adome fienya o se ne mi call America to come leke me na mi nya ye egba enye jojo popo gade ala be mi anto mi pe enu no laga na evio katan yi la America to come e fe nu no la o fe simenola ele mi adome le kokomlemle le Accra le Ghana ye novio yo la America to come ha o ha gba wo le pon le Ghana to koyo me la fuma no bi todo la enye jejo na be mi anto mi afo mi avi mi anovi mi ato ele mi adome to America to come va do Ghana ya egba ele mi adome feeling e ata na na ti bi akpo ya e ke ma quickly na ye top radio Top Radio, Top FM online on YouTube. We're now la firma Authentic Mama fan page. We're now la firma Fifi like Claire le Facebook aji. Nye le Siana YouTube page, Siana Facebook page, Siana CEANA. Then nako YouTube page, nako evo nakwe Facebook the same thing. We are clear live like Ghana and across the world in North America. Mia to mia wezo. We're now electo to the mana na nye be. Togbe ameke glomela ma yepe nkona mi dongo ne mi anye be nyatefe glomela be ele mi adome Togbe agbowe the second Togbe agbowe the second ameke kenye efiaga na alagachito kliko alagachito wera kuma pono ajinye Togbe agbowe the second Dufia na kliko. Dufia of kliko. Alagashito. Boja coffee. Okay. E talk bona no do home no ofonu kwa ase eno anwe. Togbe agbowe the second. Alovelia. Dufia na kliko. Alagashito. Boja coffee. Afumae togbe cho egba LSTD le mi agbola fi live. We are
in Ghana month eyata me kofiao be wava me afonu cho de konu nya hunti ke si ana to a ye wa me afonu cho hunti me akpobede me no se me no bloda kaka megedo menya no katutu nya be si ana dokumye nko seko no ka nya si ana me ka wonye no ka wona ya no ka ka gboji igbe fifilai ya leko enya kalosina evedko yo le mi anko sem eyata ye open no lacho America to come ton yo vado Ghana eyata no vina ne tebe ya nya no ekenye si ana ne ko wona make onye ekema your no view na gbo na ebe ye ya degama so amesame petona no 103.1 FM na mi ajo nya iji pele ehaya be egbozo anlo tota Blow no view mi gwena satana ba blow novio mi gwena bosanu ba blow novio mi gwena satana ba blow mi gwena bosanu ba blow novio mi gwena satana ba blow Ao jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 Ao mi gwena bosanu ba ao flow novio mi gwena satana ba ao flow Ao mi gwena bosanu ba ao flow novio mi gwena satana ba ao flow mi gwena bosanu ba ao flow novio mi gwena satana ba ao flow Jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 Ajato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 Ao mi gwena bosanu ba ao flow novio mi gwena satana ba ao flow Novio mi gwena bosanu ba ao flow novio mi gwena satana ba ao flow Jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 Ajato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 Papa Yesu regbe jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 Papa Yesu ba ao jojo ibena satana ba ao Ao mi gwena bosanu ba mi gwena satana ba
Okay. Manana Nyembe. Open text and WhatsApp messages to one of our family 0244066752 0244066752 na do text or WhatsApp message so that nenye beg benye wo chigbeza the 14th of March 2026. Ekema agbedi de la say happy birthday to you. Amayoji le March man. Happy birthday to all of you. Open messages so kata which is Okata Naval 0244066752. I'll read them for you. Kama kanya taya na ugma say ya ese depend of day I look depend the day ada enya takaka ya dagma nya to we die to nya me yo katanye top radio listeners so nya sala over die to me yo tede nya untile Newtown Accra Newtown Mamobi Kokomlemle nka Belenkpe area pleto kata mana na nyebe echo awona to he adegboji nogbe echo ga adetututu le Africa Magbolo, Lemiagbole, Accra Newtown, watching Big Balafi, opposite ADB area La Fuma, Nieko Wanato Academy Chong Konebe, Oluman Boogie dance competition. Oluman Boogie dance competition. Echo nyebe luncheon. Nya luncheon echo la Accra Newtown opposite ADB la fi. Ma bobo kra exactly 6 p.m. Top Media Group. Mia nofuma Top TV, Top Radio. Kole mia pe listeners so and the competitors so kata me yo kata le hobible mama. Nya de go echo. Hafia je nuka edede na midi le TV. Eyata echo a enye wonato heade ke Top Media Myekogbone is going to be live on Top TV. Eyatane wo TV meton le Top TV lewa melek blobe risk mede kuku melek blobe melek blona be na risk scan your TV ekema akpomi risk scan your TV then you get Top Radio. So risk scan your TV to get Top TV elabe next 2 weeks, next week, I'm ya Jamia Fair Oluman Boogie competition. Ya gome kaba eyatamia to. Echoa ekenye 15th of March anye launch na the most anticipated show Oluman Boogie will be launched tomorrow 15th
15th March 2026. Maratha College, Newtown Road, 6 p.m. to 8 p.m. A lot of fans, exciting entertainment programs. So we make up Monana Milafuma artists who have passed through. Madakuku amekele yonyele nye phone dia natasi telefone exam madakuku adefuna me mekayom hados ya. Program is going to be aired live. Echo me transmit Nusiano live from Newtown, Accra, Newtown. Afima launch Ekatano live, le Top TV and Top Radio. Oloman Boogie, Asapapanye, Oloman Boogie, Novi Todola, Ona Tandu, Kovarak, but a bear. I'm Mechichiomi Atoe, competition, my bag. Eyata, ne companies are Adel and Konyasem, and it be a partner with Top Media. You want to advertise your product and services on Oloman Boogie competition coming soon on Top Media, Allo Top TV. I came on your number 050-371-1344. 050-371-1344. Oloman Boogie Dance. Asapapanye. Eta Echomile mi adome. Authentic mama no fi mi life. Lenoka. Newtown Road. La fuma. Maratha College. Fuma titu mi ano 6 p.m. sharp. Wana aje gome mi ano fuma echokosra gade ya wana ano fi mi ato mi va mi avakpo no tepena mi ne mi aba po nukul authentic mama ha. Okay, akpena mi no vito $547. Top 103.1 FM. Akbebe nyelemi ankosem. Ni we jole kosem epe takaka mi chonko nebe newspaper headline segment as time goes on. As usual, mi akwevena mi yata nyata kaka ole etepe ne ye yade. Phone in segment ya hale ne ye yada mi apomona be aponu plemi enu yo ne se babi eke laso eke ne bi akokpedan le phone in segment me. For now I talk when you be na ko phone and message so wana mi text message or WhatsApp messages so le 0244066752. They are set. Nyepe guess so Togbe Agbowe the second. Dufiana Kliko Alagashito Elemia Dome Menye Novio address Abefia Netutu Eyonya like a Miakwe Vivili Denma Kenya Miantom Yapesiana president Afeto William Edem Kuma Afeto William Edem Kuma Toto Miakwa America Tole Olo Nakatakpo Captain Dunker. I salute you. Hello, Miakpom. Bless no. Akpenami. We are live. Let's see your YouTube page, see your Facebook page. Top FM online on YouTube. Nyele live le Top Media 103.1 FM on TikTok. Nyele live le Authentic Mama Fan page on Facebook. Play other channels. So kata akpenami. So I will not waste too much time. Talk about Brian Kwa. Mado jana mi as open call if you want no ji. Egba ye ita ima po kada mi sibo. Lo mi kokem kake get into the end ye hana vanami. Me dota flash mi ato menyi banami fiyen ya. Nyele Ghana mount mi afonu asronu e atamene kokumi kwenam sia akpenami. Ya wele toji. Mado Mado jana togbe we ple efo togbe mi agbofa ewezo yo le kenye alagachito klikoto afimia ajegoma nkwa ye na onye nkwa oko nkwa nye agbove ya fika me bakpo nu ya chi ya agbove ve okay ayo nye ba vo mele yevo magbamota na ma o ina ngloga ukona we kodona afuma ko avazu na ba agbowe na vo nkwa ma agbo okay agbovi okay allo agbove nkona ka okay agbove yeah agbove o agbo ya veto okay nkwa ma bo nkwa agbove velia chokliko alagashito mi adegbe mata boja
Eh, Goja copper. coffee. Yes. Alanga shito. Okay. Na ko kliko agodo ashigan de kai ke le kliko ni banji a yene alanga shia. Ah, yeah, we have Alanga shito. shito. I see. Alanga shia. Alanga shia nyanyi banji ola. Oh, okay. De ma glona na ma yeah, okay, alanga shia nto juada wo yana ba kopaga. Okay. O manyi banji ola kaka nyele ashiato. Tututu. Taita million of member alanga shituro. Oh, okay. E toko nenele mia click on. Kliko to sobo. Okay. Kliko fiao ne ma da ala power wa da ba bla andre na bla nyena. Kliko lulu. Kliko manya du view. Oh, I see. Wow. So, George Nami abeleke wento inya be ni le Ghana mant. Ni le Ghana to cover do kwisi no fazandu le match ya katame. Ye ni le du mianto ni le miafe jeje ekenye miafe de konu fe nyenye ni le de dego tane na kwa president o jego meple fugu ple to kwa o ya mekata ye mi atogbu yo ha miafe jeje ado nyakpo na kwa George na mbe ele jeje ya mefie ya ye eva be ya doje ple view akpe oizo mana wa se fufe nko ha wa nye benya to pele afiome miafe ezimenola alosia na fe ezimenola oizo yo authentic awele doji pero kuku yo leke we to de ko fia nko la nyu ple openu ya na o apemia iji yo nkpola kple nsalao nkonyinya William Adam Kuma nyaha macho kliko okay macho lasi kpoji lasi kpoji okay another sahab of okay wow ta mikata te kotomi nye koto mi egba nyanya lana wo ya fi enya to do mi ato mi lesede yes yejina tawenye enye Council of Ever Associations of North America to president okay mahojia magloba jingwa ton September mahojia okay amagara asem yanko yango Siana nkainya Siana lo makawenya Siana nkopito na Council of Ever Associations of North America yenya Siana okay nyedo habobo na United States plus Canada nto ma abegbe na kojivie okay na United States of America plus Canada which is North America abagbato yukata le North America for habobo Okatan fufu okay about Council of Ever Associations of North America. Okay. That my global miap fufu kwa bososoma na kwa fufu nyesubo nto. Okay. Manya mashame dona pa shafo. Ya kana kwa fi ya nyada akpa ton klovo. Habobo hiu fufu afia do Siana mye gbogboma magloba miama habobo blave okay ta habobo mauma amo la habobo moma okay na ida New York for instance UVA to habobo okay would da toko afi nyoka taola New York ta wakata umbrella rakata ikanya UVA okay. UVA ma Val Siana te okay Nava Georgia habo boda kakuli agba okay Nava Georgia female Nava Georgia habo boda kakuli aka habo ma wakata hionala Georgia wala habo mama okay na ida Texas Texas there's Houston, Texas. Yeah. There's Dallas, Texas.
Houston Toha. Nanamai kai mola Houston Haboboma. Okay. Dallas ha wolama. Okay. Never Washington DC Metro. Metro. Yeah. Wa wosubo. Okay. Wa okla UVA wosubo. Papoto na la como ma wosubo. Alaba wa wokata la UVA. I'm sorry. Ola Siena. Okay. Well, Washington DC Metro. Metro. Okay. 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 Wanala Baltimore goji, adola Virginia goji, adola DC. Wakata ola habobo mama. Ta on ho fog bosusuma asubo. Habobo bubu buoli Colorado. Afina ida Canada ha. Nanama habobo oli. Okay. Ka na tro chok pamo na alona trocho habobo gbo. Ama hio nya hwa vomula habobo ma wo holi. Okay. Oli tan Dokomoko ro kyo da habobo yo hado alo moko ro kyo da habobo mo. Kakana mye basiana ye na convention. My global the percentage about 40 to 45%, or probably even more. Yo vana. Okay. Mola habobo rakam. Vana alabo o identify ta ovak banara shida miapo wanaum miapa badudura bla afoi damiele nyaba mashama tosha to kanala United States bla Canada mtoma na jagba gere habobo magavas yana da ko no habobo because habobo we from Siena. Okay. Over the one ikakbana de mahuna la boboma ehianto. I see. Yes. Okay, populate them ma yijikle togbegba e wonela gbonya la fita ma wona togbegba de me mi agede mi atogbo e ta mi ato Siena to makachiju mi ato le afieme egba mi ato makachiji kra mi ayiji na ma afon play togbe mi be mi abeleke wento nya aleke mi ko le azandu le Ghana mi jego ma egbe ko enye 14th ya me bi ma bia be aleke egbe nkupupu gbe nono ple the cow the konu egbe fe nkupupu fe lifestyle e kemi le ple gbede mi afa de konu fe de leke o de no bo no me ye mia we he wa nyo he mia de konu ti ma bu eye o matanka we de konu ti wa no pepepe abele ko no cha la be nkupupu ibava leke ne mi ko le wa be togbe we ne ko le no fia yo authentic edo gbonyem afi mi ayi a ma do gbene alo manye ma na mi me fia gan togbe ado asekelia Nyeduma Gaukata. Okay. For Sivanos Podoye Plonge. Yeah. Yeah. Okay. Never do figo mi ado banoha mi akwala kami oge. Yes. Mado pie ko ba. Agba ngakaya. Ma benono ya o pome mi la. Chiche o bona ba ado fievo Dika na kwedo chatongwa ona be ofe voice line I'm a chichu le charge na na kwedo chatongwa popo vovoto to sande lama ye ha amadongo oglo na ba society alo Malabo no static or jabo no da or throw no dynamics be na via jabo mona no throw gaka ha leke mo to throw me na ko leke nya dilaw alo dawo wona leke na ko ajoji no abale wonto my dress. The dress, yeah. I don't know just that. Elegantly. Oh, dress now. That coffee fear.
mi va ko ba mi va mkubu bwa ba mo chu Egboma. Nyame ka manya no. ata nya ngo Ame yo le yo no. do mi ma so la mi ga va ngwa nya mo wo ko va we ba buvototo san de va le ngwa mo ikene ala ba mi acho pata achi ngwa do Okay. afi okplomi de fi biji ba mi ayo ma wo pore mu de kada Okay. na akpo chami kuba na ale mi chichi meko na pola ka dradado la No do me. akpo ba ama adado kido aba Michael responsible na aka fifia na mi gara bloji a do ha Vale. me do kuna baka do kove ka material via do ko Oko won pe. to ko ala ba manya designer kawe awo mo to gbe afu dem ala ba mi atroko atrok akpo magbara ba leke wala ba mia away ama kata cho mia jilau pla opinion leaders alo amayo kanya no blo nya ta ko edam acho mia momo ogbo na vi o dogore leke odo na gola gbo we akponi ba awo ala manyo afi odogo gbo ta jigada aba mi fel aba jilawe na ada shi be won to no lo momocho ikama mi ajidamo Afia be nkububu eke fifie ba levava eke yovo aglobe civilization la kike megodo nkuba le popo ale gbegbe cha mo ba fo ni omi la da si meno miasio enu yumi le popo fifie le TV even those days TV o mena alo fokuma TV o mena in law those days black and white ake fifie mi pe be never change boss vi ma ka le omi atomi le po flat screen pleto gangang pleto ta enu nya le totro no ma no abele ko no chan yao kake eya glo ne le be me fia be ya ta mi anglo be mia afi mi echo me yesi gbegble la ye mi afa wudodo go me particular ma throw too much me yesi gba ele be nko ni bu nko ya anu bubu kake amefia be mi anglo be afi mi echo me yesi gbegble la okay nya yichi no vitro la top 103.1 FM el authentic mama me fa pen kosem du nenyo bobo she mi le nu po ple togbe agbobe Agbohe. Evelia chokliko ya fen kosemele milen foto de konu pe nyenye nti aleke mi awe de konu ple nkububu nu fifia mi ameje okata mi akofofu ano in between be de kema wo de ke ha ma no megbo de eno ananyo maybe maglo be cha egbedona me greetings in our traditional way enye nu ekenya kpona ye ne do amedoma especially na mechicho bufu ne amedege do maleko do agbehe wonu ya fifia make lesi bola be nkupu be ha vale water oh good evening togbe good kwevo no do pupu pe ha no va do fuma do kwa oh good evening allo good morning kwevo leke mi aglo mi afa de konu fe gbedona mele mi afa de konu nu ple fifia fe nkupu be fe nu yade aleke ne kpochon ehia be mi aton mi kanodi leke de economy wona be anloto mi wona mi anodi sigba lo nkule puputa mi na si de la don mi anu ma won leke na so togbe leke mi o le mi agbo e yo apa agbedo da ma anya na ika bubulama okay ye ashi hoho dede fi na chung okay asiko hodede amado pinchi o fe gbe na iji fi de ashi hoho dede amado pinchi ala ba na ati va dogbe na togbe walo amu ononye ko na va dogbe no oh mi kondilo mi ha dobu kaka va yi ko o ne ne devia echo afeme chopam chofeme
ye na va yi na ko ba o money ona jo me de bubu ame ya ntɔ na gbado na Mutio. gake hã mi kpɔe tɔ afi hã ɖa tsantsa gbedona mea makɔe ame aɖewo tɔ kɔkpe abe kabletɔ tɔ ne gbedo le gbedo na me hã wonɔ abe leke ko mi nɔ gblɔ mi na aƒea me ɖe wotɔ hã wonɔ gblɔ kekekeke ne mo take time ƒo va yina ƒoƒo na wo ke ele be miakpɔ be leke miawɔ ame dza va le ne gbe kple nuku ƒoƒo ne miagatsi megbe fũu ne miame ŋku hã megaʋu too much o leke miawɔe enye nu yi ke wòle be mialé ŋku ɖe ŋdzi miakpɔ be leke miawɔe ke meganɔ dzidzim too much o abe ne ɖe miawɔe abe miatɔ ƒe domawoe ene o aƒea me ɖe miefɔ o kɔvɔ wole nyuie ke megadzidzi too much o ne miatɔ miaƒo be miaŋlɔwoe ɖa lo the southern part of the Volta region ne mi be xɔ ŋdi aƒeametɔ ɖewo fɔ xɔ mekpɔ be ebia aƒeame katã ta vɔ gake ya mi nɔ gbɔgblɔm aƒeame ɖe nɔviawo zikpuiawo ekrowo eyiwo katã egava nɔ dzidzi akpa ta ne mi wɔe mi kpɔ be mi bia nu yiwo ta wòle miabia mi bia vɔ kɔa megale be miaganɔ akanyi didi abeleke nɔ tsam because menya be egbedodo na me abeleke ne gblɔ enye bubudede ame ŋuti le ʋemea ene do gbe na me kple dodo ma wòle be na wòkɔwoea enye bubudede amie kpakple wò ŋutɔ ŋu ye me kakpɔ be ehena ɖekawɔwɔ ɖe dena ame dome menye sigba elabene amie mebu o ama do gbe na wo ava tso ŋkɔ ayi gake ne wonya onye bubudede ta tɔgbe xɔfie tɔgbe menyi bana like something like that eke miada se aseme hã kɔ nakpɔ be lɔlɔm ele efuma ta kple ŋu ɖeka hã ma gblɔ tso gbedodo na me ntsuko miayi ɖe dzi ye be mɔnia va zu abe edzre gbedodo na me ene nene be money na be mi kpla ma mi le good times no na ko money kajo no gblɔ kɔ be mi me do gbe no wa ekpe gake ne tɔ ɖe ma ŋuti do gbe no ndi na o aƒea me ɖe mi fɔ ɖeviawo wofɔa mafia be edo gbe ne ma wolɔ gbe ta eme nye gbedodo na me yi ke eʋuawo mienya ma mele be miaɖe asi eŋuti o ke aganɔ mehem kakaka yoko miakpɔ be ɖe aleke anɔ ʋu kaka ko productive nia ɖo time gbogbo aɖewo va kɔ nɔ gake santa me kpɔ be atsyɔ̃ɖoɖoe edepend ame ke ƒoƒoe va le gbea doa eƒe atsyɔ̃ɖoɖoe le aƒe ƒoƒo gake ge ame ke me have time ava no egblɔm le be ɖohia eyi mi gbɔna fia me time kpɔ be program adze gɔme this time na me do go nia ɖe be ŋdi alo efie leke aƒea me ɖe ɖeviawo fɔ ke mi logbe ma ke me do ke ne time lia ye mia yi dzi anɔ zikpui kple kplɔ kple tɔ I see no vi to de la miawe le to dzi akpe mi le nuƒo kple tɔgbe agbove evelia eya ƒe ŋkɔseme ne tso klikɔ mi le nuƒo tso edekɔnu ŋkuɖoɖo miaƒe dzɔtsoƒe wodzi kple aleke miaƒe dekɔnuwo kple etsɔme tutuɖo miawɔe ke nu ƒete na sɔ eya mi le nuƒo tso tɔgbe ma bia be aleke teƒe vovovo yi metso klikɔ metso peki le vota metso ya gake kpafi ke metsoa ame ɖe tso nuka lasikpodzi ame ɖe tso akasi kple tɔ kple tɔ teƒe vovovo yi metso ɖe me ma bia be aleke makpɔ be aleke teƒe vovovo siwo mietsona kpɔa ŋusẽ ɖe miaƒe nuɖuɖu hadzidzi kple yeɖuɖuwo dzi gake kawɔe be ɖekawɔwɔ ka le mia dome tɔgbe be minya mu nutɔmetɔwo hã nekpɔ be miawo akple nu ka mieɖuna le afi ma mɔ akple kple bobitadi akple kple bobitadi klikɔtɔwo kple fetridetsi eya mieɖuna le afi ma akple kple bobitadi kple fetridetsi okay
Ah, when you tell for anji. Any got done Abo. agble mi dana nyi kaka kwa ma di jomi agbo. ta abobi kon abobi tadi plakple oh okay miao amaglobe miao mieduna fufu Yemi na fufu. miami na fufu mo miami na fufu mo le miagbo le pekin efoma kpando pleto be mawe oduna mawe la banku ple okro soup pleto amesi ame pleto mia ton to ha mia to ne kpo fa de menu ya o fa ne pleto nududu a le vovovo kaka me de ka komienye egbe o ha le vovovo kaka me de ka komienye kaka mi se mi ano gome le nkeke yo me ai me mi le enu ya Ghana mount yo dum aleke mi awe beto gbo be mi aka tres alo ategbede jina me se me be ame vovovo mienye kaka me de ka ko amblere de kete ko mi le abe Ghana view alo view ene ye ohia be de kawo wo mna nine leke na agblo na todo lao ana wanya be togbo be enududu vovovo hajiji alo ududu be wona ha vovovo pleto ha America ko mi nyecho tepedeka Yo akwa. Ndudu awo. Vevieto akpo afi ka mi le. You go have my influence there. Mi aduji. ya duji ya Ala ba ni yo kele. mere ko kwasi ko ono ejime bi aha Ni yo kele. Ni agboa. Alo ni yo kemi ata akboa. Ko wenya banto yo anyam dudu na mi afi mi ade chaba mi ave jin dudu bu awa ba ko pe. okay Na gade mi agboa. Domi de na gbeligle. ye de na gbeligle la fuma Mi de na bligle. Kaka nyama gbeli ya mo season lo shi edo mo bobo na abalaka na ide peki ntoma pando ni ya vedoma ntoma wo ma gbeli ya o bobo na nwe alawa anyo na fufu wo mi atanya to ya mi kone to na gali alo ya wa mo yes aponene tana wona na ma na be yi na fufu dugele mi agbofia ka je na do agbelia ple ablajo la fibubu okay okovenu okay ta ndudu ma globa ye ma globa fi kamila plenu ekete de won terenchiwa ya na ye ndudu banto okay ke secondary wa aba ni ya de na jiga la fiada akove okay ta ye na boba miao la fugon ple toto wa alo le klikoni badi ta va joje fmo kata wa mi duna work plan the very first thing okay nyata le nyata mi machine ta kan ela be mi de na bligle I see okay very first thing okay ta never mi adu fufu mi fufu alo re ajebe mi ado mo bono wa ple agbele to afia de cover owo movie ye mi ha bi adelao ina avou la mi agota na go fufu plan people mo masesana amoyo kala akwa ji be wokpo yeah right ta le mi agoma fu teranya chafu mi alelanle I see ta bobi mi le na nwe ko ke aso ji na mi okay ina ka ke mama fiamba mienya amabubu okay na po fi miecho na kwa ka kata micho avau nyezo amayo jogba over fi amayo kloro bo fi amanyo no yo fi amayo zon na clear ha mi bo fi enyo na mi anglo o ba pa yoto apiniao o tola bio o la ka vel o kata o dovio ko kata mi nya fi ni bati te bo bubu awo egba ta ama nyama ndudu vuvu mata ma mi adomo ke bon wa hemi awo de kai to nyama hajiji awa akpo wadami ko anglo fia akpo ba agbaja trikwi
kple Chagbe. atsãgbekɔ wowoe nye gbekɔ wokɔ atsã de me kɔ wowoe nye eʋu yiwo míeƒona le afi ma Okay. gake ne ge ɖe eʋedome kpadzia wohã wome eʋu yiwo ƒona kɔ dona dzidzɔnuwo Bobo. ele afi ma Yeah. ema mefia be ame vovovowo mi nye Okay. ame ɖekawo ko mi nye Okay. ke míame ŋuɖuɖu kple míame hadzidziwo koe to vovovie Okay. Yeah, ma ape ma awonu ya ma bia ben abeleke negble be mi kata Amerika ko nyenye angloto bedometo to wanwo vote anye tepe de ke egbe vovovo son le I learned 49 or so languages here le voter region gwanzo pleto ha wala formal le nia je me pleto enye diversity ade eke le region de kape kakea region ma na kwebe lon le mia dome wu etepe yo bogbe maybe let's say be the kind of elosi or something e ko bitu se gome kakea to gbe mia fe gbe to vovo pleto ha lon to he le mia de e kenya monu to ame alo enye le alapada na onto na kwecho gomejejia ma ha ke ni ade vototo nyame nye ba ame ba ya yeji lowland amebe ji forest ni aba afi avola afuma ye jibe anoema ta no kwe number vototo le mi dome no le mi dome aba vuawe na okay alaba na po na gada cho angloma kaka vai do avoduma ye mako time anaka kpo ye aba oba ama novici tada novinci ne mako ke ni ado komisa vai yako ma ya ma jiji abale kanisa ne la mia de mia babu bugolo boy no okay ikanya bia tituo la pekiao me ga me lo aba ale kono na babu bugolo boy no okay ka na bia gwanso yo la vanyo kle ni yo awanya ha na po ha nya na jovai okay daka yo nya ba mi avau they have that root oto ma ni yo o ma babu bugolo na daka yo nya ba ma mi bia kata mi cho depois kata na ko no we vient ko ora change no we vient ko ora change ma ba babu bugolo no only aba so many years ma le da mo ma le mi adomo na mo it's a unique language okay epo Ghana me mi le agba fikawe wodo ablugbala alo fikawe wodo krobo bela Ghana ko odila okay yeah kakana ba fagbe cho Sudan okay gara Nigeria ma okay gara Benin ma gara Togo ma gara Ghana ma na fagbe awo fagbe jima you trace them ano yim okay manoro kinye biamba ka agbabu wa dode ka do ma hia ba usagba na ko ha that and trace akai ta miafa vagba it is a unique language yes I see kemele be mi afo asile wu bere kake atogbe mi atpe dejes be efedo sunuva year evegbe dodoin eva zoom pe na ameyo chole amonu to eva gen ple tefe bubu a o me ka do no o me tie go ha be amade na fia si bo efoma davi ma ye da o me like evegbe to onyo the intimidation no alo tete de to alo asifa fia menya no kagbo to those days he na be amo me tie be wa nya be yo nye ve o me wodole government pay institution do am everton of ma ye klomie don avegbe
kakena metisne ometi ba mebubu na nyabe ka ome cover gben kolosi kake yo ometi wa yele dome na mo wa nyabe yo nye begbeto emebia ona menyabe edo yo le ometi enuma de kake thank God things have changed so far mie wava efebla vevo nene ye mia me yo mie komia ko savona radio pe new ya wa ewebe mia fe gba fifia ado la fisi afi fa togbe mia ha mie kponu matepa amo complain na mia pe de ko ne ma yi wana jin amala amayoba yomo o anaba amunanya ba vawo yonyo mistake ganda womul okay alaba chana po ni ye jo aba intimidation mama nyawa na glo aba cha de po amagan de na kola gana amagan pote alo last one na kola do kwa do na manya huawe ka yema deputy alo yema kwere mtoka huawe nyagola okay alaba ya do giva ya huawe mi ko tepegede le Ghana ya Ghana ya nyele Ghana duko ya alaba evanya aguvavade togbi ta anwanto na lem current bukaka ava oba dunya hahe na alo political ni nya oba ameo onya meyo owe kwe afisi afiko owe lafia afisi afiko ava ka nguvava togbi ya va gede okay agbabu gbolo do ba ka do yo manya mo yo nyo ha kwa over afio man ko na va vu ni o ma vu awole ya fi yi ma vu awole na vu o jolo ugbo ta fi ava o no over odo o jagbagba po no further alo opportunity re ko mo jina ba vu o no tere afuma crown alaba past experience o mi o mo to ba ya mo ga jiba vu o no tere yo nchu la fuma enya amo nava no odo kri bam abada manya vawo nyo just to get sustainable job ta ma o alaba mia joka mia gbe mia po mia gbe na mia to ba no nka o do opposition o mia ma fi mi tu meeting ko ga dra na marako above vawo na meeting mia me loko gbare mia ti abagen le amanchi crowd. To crowd. We have to be proud of Yeah, our culture. let me culture ha, laba nyama de ponguma. Laba du kokata na fia. Avoma de pong kwenya de pong ika do America varo homa de pong ka avoma to de to. I see. De to ayoka galagana du kwama. No, Marvelous experience at I have you went to UK, Royal Welsh, and you conductor, this classical conductor. You va bien the southern part of Ghana. There's some people they call the Evers. See, their rhythm is very. Ghana, I'm similar. Yeah. I was southern part of Ghana, near. Amado yo na ba vuao fika ole akpo but I am one of them you be biama de kon biama rhythm aba fofo anya na make ye strong tonchi buka e ko ba ye nglo na amagaroma rhythm ka kamia to e mati ngoni okay alla very very complex ama na afina study na strong to vugba unchi alo gbadidi unchi a ima strongcho yeah kama sura na kareko I see. Yeah, so ko ba manya miao do madede ko olana na mo okay tafifia afi ma ba wo no anya ke me ko gbo bia gba wo no nye be
nyakana glo na mia novi yo kata jola monuto vale genji obo vio de tepe menye genko iyo kra la brochi yo ado mekati ebe wa do be na obo vio kra go ha yata some time ago about 4-5 years ago evanye nu eke le miafe university o mego ha nya vi o mi do de school ga ma wa o me tebe wa nya enade evajo ye o kata obo nko bavu ameseme ha vale totro anye enyake na glo akemile yada si no vito dola o for god minute blavevo at Top Radio 103.1 FM nyele Ghana man say atamile no pocho mi afa deko no nyenye mi afa ndudu awododo aleke mi do agbe pele to kata aleke mi awe aka adeto beto po be nkule bubu ha o ma ngobe afi mi echo mi afa deko no gba o eya onti nyele no pocho pele mi atom mi afa efia o do methodical amono to ama togbe agobe evelia chokliko my genius on play, Miatomia pe, a biocata pe, Habo boy, Kel America, or your be, Siana, Penunola, Yaiji play, Nia, Afon play, a Hakabaka, ye never let me, the Miakobede, a Jagomaho. Messages I don't have a vacra go handless, Yana Pejo, Katama, no York, go Haklafi. Eyale Boglobe 4K Calevo ebe all authentic ever music nicely done. Thank you so much 4K Calevo. Apeto mau kodikunu eleklemi Davi Akpene Abochi Ekenye first vice of Siana Eleklemi. My president is looking super handsome. Of course, Davi Akpene Aboti Yawenya make it Bohosi over this year. Washington DC to Olemoji Plemi vice Akpe Apeto Victor Do. Good afternoon, President. Looking good in that Siana clothes. Okay. Only Victor, okay, but only the whole sound is coming out well. Oh, is that so? Let me know if it is okay now. Madakuna mila nufu ane wato vie kwa ne wase ha ne wase okay efo na namnyanya efo Victor ne nyekalese kwa minamnyanya makobe etro ha. Okay, Apeto Steve Bell watching live from New Jersey. Mr. President expressing representing Siana well. Okay, well sir, okay. Beneleji Apeto Kwa Kusam. Watching you live from Denver, Colorado, USA. Okay. Okay. Afeto Lawrence Dagadu, just joined the program from Big D. Okay. Dallas, okay. Okay. Okay, nanya besa de me oni anka festival anamanya kake akwe abenyo. Okay, Afeto Lawrence Dagadu and Mojiplemi Victor, are you listening to YouTube channel? The reception is great on. Okay, so I'm some of okay, when you some of the comments just see an page achi. Near you know Victor Dola, okay. Mr. President, akpena obe eva onyo nye jegoma. Mekawenye Siana. Ama ole se Ghana menoyo kakom egbe wento na vade meno mewenye Siana. No kayem ne wona. Fika miele. Pede apemia iji. Akbe. Siana yenya Council of Ever Associations of North America. Okay. Never North America. Which means
America kple Canada Okay. ntoame. Ontoame. Okay. Ema gble dongo eva yi be miame habɔbɔ me blave. Okay. Ye fufu ye yom ye le be siana ye nye Council of Ever Associations. Habobo blave. You le Blave, North America to come. You we Exactly. fufu. Okay. Georgia, Mm. New Jersey, Okay. New York, Okay. Washington, Okay. Colorado, Okay. Ohio, Yeah. Almaville, Ohio, Columbus, and then Cincinnati, Yes, it's nice. Texas. Now you have Almaville, you have Dallas, you have Houston, Yeah. and Other places. Global Pack. Okay. Global Pack in Palimavio, Palimavio, Amalo, Apagotoyo to Togo, Togo. Okay. Togo for Parliament. Palima. Okay. One whole fufu. Etihan like boy. Okay. Novi to the lao. Okay. Elle Top Radio 103.1 FM. Papa Lauchi got 10 minutes blanc et ton tutu miedo a meyonye siana tobo ye ole nugo medenami a mekionye abobo ekionye no kawona aya ope zimenola apeto William Edem kuma le no pocho mi aiji. Da habobo mo kata nye fufua yemie Yomiaro Cuba Council of Ever Associations of North America. I see. Mara biaba lake habobo zagomi. Fanene ya. Wabla tonvo a tome amiel. 33 years. 33 years. Wow. Ye for convention Gamiala Washington DC. This year. Okay. This year, September. September 3rd. Last September 7th. Okay. Nye wadi. Fashafa miedwa habo miedwa azama. Okay. Manya azako nye mieduna. Aba miado huayi amoku ya movuva miado azako ajo. Okay. Fagara over ya. Miapa munola ho adasusudo habobo ya. Wo agleba adzaba chodwa na adogo miapa takpakpoma. No, but chodwa which means there has to be something coming out of that. Benefit at na da you order suswaba na mi conventional mianto ayi mi jo afa suswari time mi jo afa jo le Ghana to koyame Ghana to come ira gbeji na pong la gbeji afo ko na yi afo ko ina ta ke mi azagbagba adra aforo hana achota okay mi glo no vino viodi plateau okay ta nkai wo wo adosusu aba kana anyuri mia vihio mia glera magba nya na scholarship okay ayo agbadzam ma hio nya twinvio ma hio atagboko no ga ka bedem to mele wo chi magboa nya no pekpam do ama adzagoma nema agaji yi magba ke mi na scholarship la monu to ama ala miena na la muntu ama miena na la Togo ma miena na la Benin okay la ba pamo kata fufu ye nya siana la okay mia fa sagban la ikanya mia fa constitution ahi mia fo ho ple mia jila ho ada susudo habobo ko mak uta constitution na habobo okay la habobo la constitution mama wong lodi ba to you to Togo okay to Benin la Ghana ma miawe habobo wom okay kagba nyasa samba afaula Nigeria ha la to anyangu de ba myak buma nyekpokpo ma nwi hado nyekpo ma ye ma hiuna la hangu loba lo ma shama loba ka nyatru asagbala ma ka gba mi ko tru sagbala ta sagbala ile la mi asha je mi awu amado okay anyway matro ide makawe mi nya ta afavio ku mi nya la agbaji okay gbagba zamba mi afu mi adu fu okay akpo afa adonko afeji ela be afenya mewa mo gbegbe ala kega afo mara kama ko mi afia efe the crowd gbere koklo ho ha makpa ngla koklo na koklo dogo na yivu azando
Ega troga Nyato before America togo ha wala bebunami. Wala bebunami to de to with the lesson. Congratulations. Ta ehia ba yakpo fara. Okay. Ehina ze roro kla tobia fungara cho mia fa de kong ko joy ba fa ya matututu fa azan maybe mia do. Mia fa nyachia, which is a theme. Is what? Tomatia. It's preserving culture. Okay. And inspiring generations. It can't be any better than that. It can't. At all. Preserving our culture. And inspiring generations. It's true. Miapa da kongwa abubum. How can we bring that back? Manaba payama nye global nyava Ghana. Okay. Nyava a launch. Nyava conventional. La fe. Na mesemenanya. I see. Siana manya Egbetana de kevenu de ko mi o le seson. Na miedzo gao mieja gba mi o fika mi kone ine. Apa. We mi do tai. Ita mi trogbo ba. Ba mi launch. Pe de ko vio katan yo in America yo fofo bodo ko have associations so o wodeka. Yo ben Council of Associations of North America. Okay. Tamnyawe enye siana we. Nyawe siana. Pe de ko yo nko ko fe shortness e ko ma. Okay, tamnya fe tado dinne be nyadon ko afeji. Nyadonu la fuma akpo viere adodo ape. I see. Then you leji efebla et ton voton. Efebla ton voton e ha. Efebla ton voton. Tete 3 years ya mi le azan ya du. Ye mi leke mi wone deme vida mo wanya fika mi dunere te fere ka lo mi acha alo leke ta mi da ko. Okay. A planner several years ahead. Okay. But faton alo pandran he ogbona makawe habobo kawe alomba yo anya mia holao. Okay. Hakatan holao. Hakatan holao ba mi la various states. Okay. Ekpeda. Ta mi tweba fifi life ya mi oglomba ni na the Washington DC. Washington DC toba yo nloba yo homi na mi advazan la Washington DC. Le fayame. Okay. Ta fayama na September do mi katan mi lo ho mi katan mi ruta. So different states. Different all the states within the United States, Canada. Fifia my global facton who over here I'm to Europe, to Britain, Germany, I'm to Australia all the way from Australia. I'm to Japan. You can have a toy whole Okata over Dovana conventions are that attack by the day. Alaba Jabamia from one now, ha. Pluck a perang nanokaka. Nkokakama Jabado. No keke. Akpe, Novito Lao, a top radio, pen cosem authentic Mama Junayan Bobo show, pen cosem nelega, 10 minutes blaton, voigny, ke egba, me pepe toke yo le mia to me Ghana man today, you know, Tamila celebrating our culture, our heritage. Alekemia way, a vio, fakbaji, ya omele, ya omile no photo. Togbe la femme, nene ma Kenya fe zimenola e biokata fe zimenola to America. Elemia dome e yapo nkosem na fifi apeto William Edem kuma e yapo nkosem nele. Aleke owo ame yo be siana no ike owo na kweto ego mama je ye ole gblo na mi. Nem o gblevoa nya vi yo holy nya no vi yo le du o me ke o me do te o me hadewa nya kele ko agble na mi ne nya kpobe enyobe o agedema nya na o agedema lo menyo nya iji apeto kuma pede ko ata last year mi drile figure last year mi drile Dallas Texas mi drile okay wa be me no mi adome authentic before last 2 years Denver Colorado where now honorary member I'm telling you exactly it's true okay akpenya ije ya by the way queen this year be Washington DC ya zangbo no be nana mai ye Washington DC to
ma punto as un pedeko aleke ni college alo college ajado na mi ahoho le pe ya na be menye be competition you na the state they said to be award wu ya won new thing they will aleke abe president ne ofito na alo mi le na le po be egbono no be compared to Texas Jajradola jichika nto sasiento nyadam dodo hom choma shama gbo okay nyapa vice president Washington DC. Okay. This woman, God bless her. Yeah, wonderful lady. I'm telling you, they have a team, they have people are dedicated and they do a wonderful job. Mazoma fia magbofia maglobe koshira da kawe meeting so bashag baga olaji dowom o dowom alagbaba jajado wom ta jajado maglobe nshang klela tafa nshlang klela tafa kamni ko bia miele boblona mia toyo nyaba na vavageri nana mia nya dongo. Okay. Now registration a dongo kakana live kaka mi choba mi ba September mi oga mi do July ma hafi na van konglo be vavaga adefo afudam nam organize so na vai ngoma jata fo blogo ye ishana ye mo kai na ya lo mo kai vo ontonya ye voda mshanga do plan ahead ahead 6 months ahead we plan na mshang akbada United States for budget have been planned way ahead, years ahead. Afina ngiada o mita miapa kuku damyala na mashama nyabari ngaba amova vaga na vaga kori jagba na register kamye nyaba vaga na register yi na va zo yi matan va ayok afonu pele no lawo nyega trogano registration fee a home alaba nyakata magbato we myenya our registration begbona yebona nkaka gogona o we ma do here jado a hospital lo wo joro jiwo mo zongalo alo do magbo roba batan you go because na myanya ko atrogano kakana ma registration a dongo kana mi wo kata wa maglena mi last minute afina va do tara be yegbona ka fiaf mi ejipe jigano na wo ya fiaf mi efu jigano ya fiaf mi ndudu jigano afudam okay mi aijita efe yama leke number of people can you expecting be wa ava Washington DC nyeka authentic mama the 103.1 FM Washington DC la na cho Washington of course, Massachusetts. At times of either New York, New Jersey. No, who you have Maroga fly. Yeah, Mafuroga go home. Mamokata Philadelphia, get out Philadelphia. Mamokata, leave me for me, data for me in your bar. Eh, Garoma, Yamafurogo. Okay. Ella Bob Weber families on Agbabi Yofukum Yobona. Okay. Tawulo Logger and Yaji. Okay. Kamba hiyo zo gaha gbona wo registration wom wo glombe yu gbona ha ho ta mo kata madolia maglove mi apa convention so about 70% are constant attendees every year. Mama, I think you are an example. Yes. Ever Georgia, ever Houston, ever Colorado, ever Dallas. Washington. There's every evidence that you're coming to Washington. Yeah. That percentage is coming. It's constant. Then you have the variables, which is mahoma vanaje jogaka uterongwa wakna obona. Okay. Ka United States if 250th anniversary doom. I think it's 250 or 200 anniversary doom. A drama yoga. Amo bonaho. Hafi mabugo. Tanova do conventional adobe up. And no amount of the number high. It's going to be very high. I see. Historically, very, very high. You may have capacity. We have the capacity. We plan for that. Because we envisage those things. So we plan for it. What we're wanting now is for people to just register in advance. That way, because
I see. No vi to la miele jiko miele no focho mia no vi evio kata pe habo boy le North America egba wonu no la le mia do me la studio la fi nkume pele nkume le nu go me dem na mi ameke onye enu iko wona mayeji ta nuka o mavakpa makon evio dibe wase nuka o mi wona na mi yi convention ma o tigbe mi to le state ya mi state ya ncho anye last year nye Texas alo yes this year 2026 year mi be aza anoji gbene anoji September 3rd vado September 7th okay nkakan to yauragbe vado jura ikanya holiday okay kaka mi we ba mahubi ava na bi ava koshira ka akan va fa alaba hotel la hoya khagana la mi ho rate ya mi ho na va dungo yika ko khagala we bargained that okay ta atan va chu blara atan va chu jura na lo atan va chu kura kakan kakamo maglo na va chu jura va sala na hefa makata akbodo kyoji ka chu ya ora gbe kamya jambu ekenye September pen keke tonlea ya nye azanto fe gomejeje exactly ekenye siana 2026 mpopo nya le Washington DC tututu ai sister pen ne fe atata you fa tata ta abela ready na mi okay abela ready mabia be name ye convention sigbe emi be yo joga yo wonu ye mi ko wona nuka la fika akpe namnya jagba fufu koba bagara yo va iklo do yo mi wona nyeba nyero kwa pejia inya mia vio klo mia dao mia fo yo mi gbara magba afa da manyo ita mi ro gbaro okay the vio fa suku ho nye tu suku ho no nye tu clinic okay no suku ho clinical library okay magloka ha na don kuja ba fa ton lo fa din ha nye ku video ade cho katu south akachi ntuoma the view chifun na do oyi na school akachi agodre the view fuachi afowa vaye oda sukuwa akoda rubber ma akoda gagba ma ala gagba afia no ere gagba ma afia fuchia no crosser afia ga ko sukuwa do afi never kpoba awo ma jaba the view na chi toma afia abe ya da suku ala ba gara o chi toma ita the view gbo we mo ga suku ago how you go wodo teacher oda Ghana government do teacher aba no ba fia nwa teacher the catch toma mahiola jua man tonto go ha gara o chi toma nyada da ofuno no fufua yezando okulambe yo akpo doya akpo doctor do kona o nye ko video nye o kona o dana de gagbama atutu atochiaji hafi odami nkai mi o nye zagba nye va to bridge da toji po tove toji wa mi ma nye va o bridge la gbon rafma ta gba to gboma gba va ro gba le tove agodre do me fuma de vima o no tifo yi school ela be bridge member siana habo bo chop du ko ngo gba yi nglede de ko gbesa gbeta mo bu ma la gbegbe bo la si kam lu ho nti le bani gba ji godo akaba don ku jina mi ba ko ya ma siana zaga du va ta ke gbona ji gele Bethesda Maryland USA chocolate cha se ka on ka to gba da sinon ka kan dra gbe le pa pa ko la va de ya pa ko ko le ji wona ya glo me malala bubu ma pa ga bubu vo abetogbi apeda wi enale Volta Ntuome Kola alo Volta Regional Minister Honorable James Gunu Dr. Archibald Yao Lecha ameba makpekpe nkuta vovovo abezimeno la togbi teprehodo enelia fiaga bubuawo abetogbi agbelom agbetoko evelia nyong fiawo pese otakpofo mono la gaga gawe gbana wezo dogene mi gbema la mujaka wana we gbana Seira Music plenye togbi oloko joko peje gaga mobo peka gaga de pekpe gaga mobo go togena mi he jekula alo ensina za tohea ianya to bridge ma the agodwe manya ma de do abale maglena agba ya mon fuma afia match ya gbona angloga March 19th
nye agbugbɔtuwo ƒe library. Angloganto, Angloganto. senior high. You house podi le soka de program to ndiga wova dasine ndo ga de kagban mia to bao mi va ne mia we na wanyo Siana helping build the Eweland akpe nami Nye with akpokɔƒe. Authentic Mama, the 103.1 Yeah. FM. First. Ikanya of a memory Memi da kegboa. Yeah. Aba a commission ha. Adasina ajuko. I see. Nyanye Siana fe dɔwɔna. Siana fe dɔwɔna. Mie dza agba tu teƒea no tui Wow. Ye mie gblɔ no be no ho no dza agbagba woƒe wɔna no wɔ zã me. Awɔ no deme. O dza agba gbadzem be yewoa ƒle medical equipment Okay. ɖeka va da ɖi hafi ne megbe government Ava yi dzia. alo me bubu hã va woaga afli no ko ke zu nka complete lab for I the see. community. Wow. Siana. agododo gbedi di glejare ga tso gbɔnye yiyim na ʋedukɔ duadza eke yi wònye nyanyuie to dzeŋkple wònye ta Siana tsɔ dzeŋkple nogo aɖe memli gledze Tamie na asituge no Wow. nye gbɔkpɔ ge be míewu dɔ wa ŋu hafi ƒe ya na wo ŋu. I see. Ta míaƒe dɔwɔnawo mɔwo Mm. fi sia fi míetu dɔyɔƒe alo Clinic. mie renovate buildings awo So, ɖe teƒe eve le Togo me. okay. Míewo le alɔkewigbe, míewo le amuzukɔƒe. Okay. Le Ghana ma geɖeawoa wo biabiam be yewo sukuxɔ dzim lo alo yewo Le library dzim. Okay. Alo clinic Alo- anado. I ye see. nye ta fu ma wo kɔ ba yina ema ne míawo dzagba dzo nu viviviwo. Le miaƒe azã wɔƒe yawo ma. Emi kɔ ɖo ta ƒe. Amonutɔame. Emi kɔ va tu nu yiwo na wo. Tɔgbe le sia. Essa bola nke jɔ me klikɔ nkɔ sɛm wɔ de. O me kati dzo klikɔ gbɔna fɔ me se nu ɖe fli be klikɔa. Ne sia o le agenda me me kati dzo. Ala nye community awo. Mɔngogboro dzi le nye community awo. Me kati dzo. Aha. Emi le kpɔ le social media miakpɔ be miaƒe Sianatɔwo ƒe nuwɔnawo wole page dzi le Authentic Mama fan page dzi. School aɖewo kple tɔwo ma. Miekpɔ ɖeviwo. Aha. Kple tɔwo eƒe ya me ƒe wɔnawo ke ka gbɔa ŋutsɔ. Ezɔ ko miaƒo nu tso ya. Tɔgbe me kati dzo ele fi ya damawo di mekɔe be na koa. Mia yi dzi ne wo ŋutɔ ne lia akɔne koa. Wòaɖo mia hã mia gbɔ. Gake me ka ɖe dzi be aɖe le mɔ dzi me kati dzo asi. Megbɔ ma ƒle me se Míawo no ŋgɔgbea nɔ dɔmawo wɔm. Ta ne mele dudze ve tu sukuxɔ ɖe klikɔ gblɔ be o. Ele. Tɔ ta ko ta edze be míawoe le teƒe bubuwo hafi eve ɖe ƒe aɖo aƒetɔ gbɔ. aƒe ta míegbɔna. Aƒetɔ na nɔ special kra me kati dzo. Klikɔtɔwo míegbɔna. Klikotɔwo be me kati dzo. Okay, yeah, but great show. Authentic Mama, greetings from Sister Vivian Newman and myself. Apeto Steve there. Obe yo le emoji kple mi. Ole message so pom obe wona katan le eyi nwe. Ebe yes, I am on YouTube. Okay, I'm a debia babia. Apeto Kanlevo be very informative. Okay, thank you. Presdo obe your ever is great. I am presently surprised. Oh, eto ha. Thank you. Okay, President is good. Okay, Sister Rosemary Melome. Okay, they're watching live from Seattle. Okay, Seattle, Washington. Okay, that's good. Okay, I am going to fun. Don't miss out. Okay, it is going to be fun. Yeah, Absolutely. don't miss out. Don't miss Okay, Apeto Avafiaga. Semwasa, Colorado. Okay, I have a former. Okay, I pekle bubu adole bava comment ado cho Siana page klamele. Etonya imele hado. Okay, mia yichin gade minute bla tonvo ne novi to la igba mi kwena mi atoyo me pone lele o ta igbe no po amekachiju.
megbomopo na agere me ayo apo nklo eye mapo ha na me meka chiji crowd egba obene vevie dodo hin apo me wo mele Top Radio 103.1 FM authentic mama pledge na nyumba bobo show. But before me ayiji amana na nyebe Olumambugi launch na Olumambugi dancing competition. Nekpo mi kata if you are free tomorrow come and watch. Me call program ade me chonko nebe Olumambugi. Men you from 40 years and above very what do kwa de eya me popu be me wanye entertainment na dukokata eya tamie le launch ogbe echo le Marata College le Newtown afi Newtown module afi le miagbo le fi Accra Newtown mi ajego na go me 6 p.m. to 8 p.m. live on Top Radio Top TV afoma wona anoji le ma bobo cry lots of entertainment and programs so anoji nene make mana na nyebe now ajego me le TVD from next week kwa mi je Olumambugi show na mi le Top TV e ata ne metan le Top TV le wa scan your TV to get Top TV ben na ton wakpo Olumambugi competition ekenye reality show eke gbona miato ne na dakona wolon to be amie na ton aduji Olumambugi asapapanie mana na nyebe ne if you are a company listening to Authentic Mama and you want to join Top Media and also you want to sponsor Olumambugi or you want to be part of the program on Top TV, then just call this number 050-371-1344 050-371-1344. Olumambugi as a papani coming live. Tomorrow is the launching Accra Newtown. We are there. Authentic Mama live. Plemia Tokata. We are live there. Ako wana venami. Mia told me do them young. Mia ko wana tapen. Thanks to you, Computer Clinic, on your sponsor. So, thanks to you, Computer Clinic are located like Queno near Suhum at Samankese Road, Aji. Thanks to you, Computer Clinic, Odado. Infertility, prostate, diabetes, stroke, gonorrhea, asthma, typhoid, stomach ulcer, white, insomnia, sickle cell, severe headache, hepatitis B, A, pletoyokata, doyu. Desia de pomevi. Thanks to you, Computer Clinic, Odane, Okefede Wonata, Novi Todola Mele Kafuna Obe, Nedoyo Kata Meglade Lemutu Apple Bubuado and Jagbanadota. Thanks to you, Computer Clinic. Ole Queno, Lesuhum Moji Asamankesemo, your doctor, le 0545 252 880 0545 252 880 or 020 5961-109. Thanks to you, Computer Clinic, the best clinic in Ghana. Togbe Dahome to Agbenyiga Herbal Center. Agbenyiga Herbal Center live. Novi Todola o melekafuna obe Togbe Trogbo to Beni ele Ghana fifie e dato le gbogbo untila do de siade ebe wone ve vie tonye gbogbo medo nu ikele fude eye nekpobe edolele menye untila metoyo kwa ajagbagba ebe spiritual marriage nele fude na wa ekema enuma jejina wo evimajimaji ewebe evimajimaji vana ewe nebe amedo enu katama no nyonyo diabetes alo hernia alo liver pe dolele nku dolele alo kaka le fude na wa bp le fude na wa low sperm count ya alo nu kadim nele eno wonu vie ko didi ten wa fatigue ya alo bari alo nyonu pe evimajimaji nchupe evimajimaji fever, malaria, elefudenawa, alo typhoid, elefudenawo, edi manpower, alo ele weak, egbojo, sexual weaknesses, impotency, oyamekachona crowd, premature ejaculation, alo stroke, alo rheumatism, koko elefudenawa, novinya sala, gonorrhea, elefude, alo nyono, kafra, menstrual pain, makafu inaobe, Agbenyiga Herbal Center, ole nungwa store, dwafuma kunato, na yo, togbe le 059 182 6800 0591 826 800 0591 826 800 Agbenyiga Herbal Center. Ofe last stop now ofe dolelo kata novi todolao. Magblana be Top TV is there for you. What Top TV for exciting and